Matamua le Samoa Entertainment TV, mo le nei fo i tula. E iei le tangata wa maliu, e iei le ainga le o whaamaliaina, o mātua o lo momoe pea i loi mata o le whaanoanoa. Ona o le maliu fasio le atali i atu au whaasavalu o vaitele. O le whaalawalawe tau ta avale le ana tupu le pō le sulus fulu o aperila lua o lua tasi, ma maliu aitu au i ta whaala. Wa ilima o leo leo le te leo suenga na lato whaia. E o mai nei, o lo talia fo ili taunu unga o suenga whaapitoa na whaia e ali isaina, na malanga mai e pe o na ta ua komsina langolango. O le taunu unga o le na suenga asaina, whaapena avatu le ofisa o le loia sili. E o mai nei, ele i whaailoa whaalawa i tele mai alava. Ele o momoe ai mātua ma ai ngau tu au. Ai o le whaamanatu pea i tangata whewa i le awala tele, male mga ala na masa ailo na toto i vai tele, i te ufu ngala au o lo tau wai. A o le ipale mai le whainga malo a le vang whaupwhai le fas, po le whaatuatua i le atua Samoa o watasi, o le lato sini au tu lava o le whaamua o tangata. Peitai, o se tasi leo mata upu na ta ua le tau ainga o tu au, ua maliu le tangata, e ta tau na ave i le whaamua al malo o le fas, i le saa ilia o le whaamsinonga tonu. O le tangata ua maliu, o tu au whaasavalu, na ta ua le suikum sino leo leo mfalpuipui, au apa au longo itino, e leo mawhai o na whaia ni moli anga talu e le ai ni moli mau tutu ua yai. E o mai nei wai lima o leo whaamtalanga malava o le taavale na maa salomia, o tangata na fufulua, o le tangata na toe valia le pito iluma, o le fale fai taavale na fai yai, maisi mau whaamtalanga, ai o lo whaapea mai leo, e le lava, na moli mau. O le tangia wea le ainga e ana le atalii, ia whaia le amiotonu, mai o lo tatalo fo i mo se tangata e alofa matautala i le mea na tupu. Tala toe tuliloa o le awanoa ai o le nofoa mo le isi komesina o le pulenga o tangata whainga ruenga le malo, le Public Service Commission po le PSRC. Ua o se whaamanuianga tu whaasolo lea mo se tasi alo lea tunu e talo sanga mai a maua lea tofinga. E le ngata ina o le tutongi tele, e sili el sela wafe tala e le tausanga, ai o le alo i ai o le na te maua lea siitanga o le soifuanga lue alu iluma. O le awanoa lea sanga lue a ile sunga awe lua e nari mo se taimi. Sauno ai le fiongal pale mia fia me na o mimta afa. O le amatanga o le tausanga le nei, na umai le taimi o awe lua e le tofinga komesina o le pisasi. Ai na talo sanga ia ile malo o talua i e whaawau pea se ia umane e feuta na inga. Peitai. Ile fitu masina talu o na umal palo ta tele o tula i mai ile malo fau. Mawhatu afa amawai alo i ailoa lea fo i au auna, mai le no fo o le komsina al pisasi. Ile wheloa inga le fiongal pale mia fia me na o mimatu stala na ia wha ailo ai. Le talia e le kapeneta o le wha amawaenga. E ui, ina sa ngia mua ilunga o ala wha asalalau. Ai o le tulanga aloa ia pe o na ia saunoa, lea o le avatu o se tusi wha amawae. Mai ia wha aftai le au nanga al tau wha awe lua, ai o se tasi o loa tau sanga o tau tua i le malo. Wawa i mai lava folfola ngā le whai ngā malo fau o le fast po le wha tua i le atua Samoa o tasi le tele o suinga i wha amama avenga i o tātou tangata. O le isi leo wha amama avenga na te talo i ai le tunu. O wha tau nui nai nei le masina le nei o Novema e pe on wha tunui nai le kapeneta le amata iloa o na toi wha amautu whainga wha avaya le malo e tu ititi ai le tau le tise i le 20% e au fiai vaenga umo le tunu umtangata lau tele. Sa no le fiongal palmia fia me na o mimta a fo stasio manulauti sa tau ave mai le fas a o loma palota o le fa ititi lea o le tau o nise o nanga e pe o le tise o le suavai mai si totongi sa fa pena o na tau ave lalo o nanga SS o le tau le tise le upa uai le 20% e so soani tangata uma pe o na yesau noa o le fa ungal kapeneta ia fa tino le masina le nei Novema le tau ua fa ai ua ele malo. Wa moli mawina i nei le taitai o le malo, le fiongal pale mia fia me na o mimita a fafua ali mai, o le ngā lulu e whaatasi o tangata i le taua o whaia i nei whaasanga i whaama i o le COVID. Ua te le lava le taua o le ngā lulu e whaatasi o mtanga ruenga o le soifua maroloina ma le tanga ruenga wa onga. E le ngata mo pulenga a onga, ai whaatasi ai ma matua. Ina ia mawhai o na whātau nuku ia le tātou o kalame nei. O le whai unga o Novema,
o le masina nei o le o tātou savalia ia le aso lima o le nei masina al fai unga o le masina nei e uma i lea o ngā o tātou tui ia mo tangata mātua ma o le si Peta e ui o se ngā ruenga whai whātasi. E talu mai le whai unga o le vai aso talu ai. Ele ia o i se fitu se 10% tangata o le tātua tunuu wa umo na whai o la tau tui ta ilua. A tātou ausia le iwa se 15% o se pasene tāua lea ma le lelei mo o mia mo le puipuia o tātou tunuu. O lo moli mawina se vaenga wa umatui mo mua an whaatalitali ai lava lea talu o nisi whaapea mai sa matuati ngā ina lava i le tui mo mua. O nisi wa whaalongo i whaalawi loa fo mai popoto lalangi tua pāta tua o le tui. Ae ua toe te talo mai fo i le whiongan pālmia mo le whaau ngā ai lea o le awanua e whai ai tui pui pui. O lea e tāpisanga atua i pēr i le mamalu o le tunu. Mo i lātou o lo whangasoro pēo lātou tui lona lua. Mo le sengo tangata mātua ia alofa ma tautua nā ta pēnao na whao ngā ia au lango o lo wha pēnao na wha ta ape atu i le tunu e whawhai ngofia ai ia le whai o tātou tui. E le ngata ina tālu sanga mai te ita i le mālo mo tangata mātutua e wha uma o lātou tui pui pui ai o le mana onga fo i leo le mālo i wha asopolia le pasene o whanau sulu fitu tu sanga le mātutua i le vaila au wha apitoa mo lātou le pi whaisa. O le tui mo le au talavo o le o tātou au sia le sifuru fitu wafe ono se rau i fukasi. O le mā o le 2.5 afe i le 3.5 afe. Le whainu mera le fua mo le autarawo le a tātou sifuru. Le whiongan pālmia whia me Naomi mata a whailwhailo inga matu si Tala talwai nei. Samoa Entertainment TV mai e pia swa poponga i le aso atayao.